Hi guys, nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe ni Sereveriye nkomeza kugushimira umuntu wakoze subscribe, nkomeza kugushimira wowe utahwema gukurikira Ibyiza TV, nkomeza kugushimira nawe wakoze nawe ukomeza kugenda usharinga ibiganiro byacu, nkomeza kugushimira wowe utwereka urukundo rudasanzwe. Uyu munsi mbazaniye amakuru avuga mu ikipe ya Rayon Sports, aho ikipe ya Rayon Sports yaje kuba imaze kuba yinjiza imikino 8 idatsindwa. Ikipe ya Rayon Sports iri muri amforme guys, ndagusabye gukora subscribe ubundi tukomeze kugendana step by step. I love you so much. Ikipe ya Rayon Sports yanyagiye ikipe ya Vision FC, ibitego 3-0 ikomeza kuyobora urutonde rwa shampiyona n'amanota 26 n'imikino 8 yikurikiranya idatsindwa. Abakinnyi ba Rayon Sports bishimira ibitego bya rutahizamu Forunganye ndetse na Iraguha Haji nibyo bihaye intsinzi Rayon Sports yujuje imikino 8 yikurikiranya idatsindwa mbere y'uko izacakirana na Muhazi FC kuri uyu wa gatandatu, ndetse n'umukino izahuramo na APR FC tariki ya 7 Ukuboza 2024. Mbere y'uyu mukino hari havuzwe amagambo menshi, havuzwe byinshi cyane ku ikipe ya Vision FC, yavugaga ko nubwo batagize intangiriro nziza z'umwaka ariko bagomba gukura amanota 3 ku ikipe ya Rayon Sports, ku ikipe ya Rayon Sports itaratsindwa umukino n'umwe kuva shampiyona yatangira. Muhire Kevin watanze umupira wavuyemo igitego cya kabiri cya Rayon Sports. Ikipe ya Rayon Sports niyo yinjiye mu mukino neza cyane ku ruhande rwa rutahizamu bayo barimo nka Iraguha Haji wari watangiye kugerageza gushaka gutungura umunyezamu wa Vision FC James Desire, ariko akaza kuzibirwa na ba myugariro ba Vision FC. Ntabwo ikipe ya Vision FC yigeze yorohera ikipe ya Rayon Sports na rimwe, nibura kugeza ku munota 20, kuko nayo wabonaga icishamo igasatira, nubwo ibyemezo byayo bya nyuma ntacyo byahinduraga. Ku munota 25 ikipe ya Rayon Sports yafunguye amazamu kuri rutahizamu wayo Forunganye ku mupira yari ahawe na mugenzi we Iraguha Haji. Iraguha yatsinze igitego atanga umupira wavuyemo ikindi binyuze ku mukinnyi nka Kwizera Pierrot wa Vision FC. Vision FC yagerageje uburyo butandukanye, ariko umunyezamu wa Rayon Sports Kadim Ndiaye akomeza kwitwara neza mbere gato y'uko amakipe yombi ajya kuruhuka, kuko hari hanongeweho iminota y'inyongera. Iraguha Haji yatsindiye Rayon Sports igitego cya kabiri ku mupira mwiza yari yahawe neza na Muhire Kevin. Igice cya kabiri cyatangiranye impinduka ku ikipe ya Vision FC, aho Stefan Mbonyi yasohotse mu kibuga maze aha umwanya Rurangwa Moses. Usibye izo mpinduka, igice cya kabiri cyaranzwe n'intangiriro zidashamaje ku mpande zombi, gusa ukabona ko ikipe ya Vision FC ishaka uburyo nibura yaba yishyuye igitego kimwe. Rutahizamu Forunganye yatsindaga igitego cya gatandatu mu mikino 6. Ku munota 37 ikipe ya Rayon Sports yakoze impinduka ikuramo Kanamugire Roger na Aziz Bassane, maze hinjira Adam Bagayogo na Niyonzima Olivier Seif. Vision FC nayo yahise ikora impinduka ikuramo Kwizera Pierrot wanakiniye Rayon Sports, asohokana na Ibrahim Nshimiyimana, basimburanwa na Yves Rwaka Zaire.
Yves Rwakazayire na Ndikumana Faustin. Rayon Sport yongeye kunyegeza inshundura ku gitego cyatsinzwe na Forunganye nanone ku munota 76 w'umukino ku mupira yari ahawe na Adama Bagayogo, ahita yuzuza ibitego 6 mu mikino 6 amaze gukinira Rayon Sport. Umukino ku munota 80 ikipe ya Vision FC yongeye gukora impinduka maze ikuramo Omar Nizeyimana asimburwa na Rajab Banjineza, gusa ntibyagira icyo bitanga kuko n'ubundi umukino warangiye ari ibitego 3 bya Rayon Sport ku busa bwa Vision FC. Nyuma yo gutsinda Vision FC, ikipe ya Rayon Sport yakomeje kuyobora urutonde rwa shampiyona n'amanota 26, aho ikurikiwe na AS Kigali igomba kwisobanura na APR FC kuri iki cyumweru. Vision FC yagumye ku mwanya wa 15 ubanziriza wa nyuma n'amanota 8. Guys, ndagusabye ngo kora subscribe kugira ngo tugendane akantu gukunda amakuru ndazaniye nayo ngayo. Ushishikariza gukora subscribe kugira ngo tujye tugendana akantu ku kandi. I love you so much.